Dan il-programm huwa mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Yachting Malta. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Nozz. F'dan il-programm se nkunu qegħdin niffukaw fuq l-RC44 Valletta Cup li saret ġewwa pajjiżna il-ġimgħa li għaddiet. Din is-sena jaħbad l-10 anniversarju tal-RC44 u minħabba dan il-fatt kellna tmiem spettakolari waqt din it-tellieqa. Ftit storja però qabel nibdew u ngħidulkom x'ġara l-ġimgħa li għaddiet dwar dawn it-tiġrijiet. Ir-rebbieħ tal-America's Cup għal 5 darbiet Russell Coutts kien ħareġ bid-disin ta' din id-dajsa hekk ħafifa u veloċi fl-istess ħin, flimkien mal-arkitett navali Andrej Justin fl-2005. Il-kunċett kien li jkollok skipper dilettant biex ngħidu hekk li jtellaq dawn it-tip ta' dajes. Fil-fatt, 50% tal-ekwipaġġ ikunu dilettanti u 50% oħra professjonali. Mill-2007 saru diversi tiġrijiet, kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Amerika u f'postijiet oħra madwar id-dinja. Il-format huwa kombinazzjoni ta' match racing u fleet racing. Minħabba li din is-sena l-RC44 Valletta Cup hija l-aħħar tappa u hemm diversi dajes li għandhom iċ-ċans li jirbħu il-kampjonat, tagħmel din it-tappa waħda interessanti ferm u missilta. Fil-fatt, it-tim Seref għandu biss vantaġġ ta' 2 punti fuq it-tim Aqua. Ukoll kull ma hemm huma 7 punti differenza bejn l-ewwel 7 timijiet, kull wieħed biċ-ċans li jirbaħ iċ-championship. L-RC44 hija renomata li żżur l-aqwa u l-isbaħ portijiet madwar id-dinja. U għandna għalfejn inkunu kburin li Malta hija waħda minn dawn. L-ewwel ġurnata ta' match racing saret għal darb'oħra fil-port il-kbir, qalb il-meravilja tas-swar li jdawru dan il-port majestus. Igor Lah tat-tim Xeref minn Slovenja u li bħalissa jinsabu f'ras il-klassifika qal li huwa kuntent ħafna li għal darb'oħra reġgħu qegħdin hawn Malta. Fl-ewwel ġurnata kellna tellieqa spettakolari ġewwa l-Port il-Kbir, kif diġà għedna. Fil-fatt, l-aħħar match race għal din is-sena
ma setax kienet aħjar minn hekk fejn kellna lil Tim Nika u Tim Artemis jispiċċaw ras imbras fil-punti. Tim Unika kellhom bidu tajjeb ħafna u ħarġu b'saħħithom u marru mill-ewwel quddiem Aleph Racing u Katusha qabel ma rebħu t-tellieqa faċilment fuq Team Sheriff wara li dawn tal-aħħar kellhom problema bil-ħabel tal-Spinnaker. Ir-rebbieħ tal-Match Race 2016 kienu Artemis Team Racing. I expected tough fight, and it happened. And we won some, we lost some, and sometimes we were lucky, sometimes we were not. For example, we had very big right-wing shift at the start with Aqua, and they just closed the gap, and we didn't expect it, and we got a penalty. Happy with that? Yeah, great year. I think this is a great event. Tough conditions, but we did really well. And Friday obviously was a huge day. Yesterday was challenging, and today, unfortunately, no win. But we gave it our best to try and get a race in today. And it was beautiful to have such a close match with Nika in the last race. It was really intense, really like how match race should be. Very close, changing the lead all the time, and really good fun, really good fun.